Orlando Pirates 3, Polokwane City 0 asikhuluma. Namhlanje ukhuluma ama-positives nama-negatives ale game le, indlela ekudlalwe ngayo. Approach yale game le Orlando Pirates ikhombisile impela ukuthi izo-attack. Indlela nje ischeme esisethwe ngakhona, bidlala ngonumber 6 oyi-1, mase kuthi uDlamini noma Songanye bedlala phambili kwaMbatha. Mase beba nama-winger a-offensive umfokengi benosalingi. Coming to this game, indlela abadlale ngayo namhlanje mina indlela engibone ngayo ukuthi most of these players abaqalile namhlanje bakhathele beside uDlamini. Most of these players bebekhathele namhlanje ikhombisile ukuthi cha kaningi sebejwayele ukudlala ndawonye sebekhathele yabo, because uma ubone kahle i-introduction yalabadlali abangajwayele ukudlala ubonile ukuthi igame ishintshile lapho yabo. I-introduction yakhe Mvwidi ngosikhathi si-introduce uKim Mvwidi eqaleni bengingekho happy ngaleyo substitute because ucoach uKipu Saleng bekumdlalo okade kuyena osilethela more attacks. So by releasing uSalengi efa uKim Mvwidi ashe noMaswanganye, lokho i-team kuyiphazamisile kancane but ibuyelile egimini sengena lo mjida lo uMahopa. Yabo ngosikhathi sengena uMahopa ila khona i-team iqale khona futhi yathi ukuhlangana because ibisingasahlangene ngosikhathi kuphuma uSalengi kwangena uKim Mvwidi. Bekuzoba ngcono mhlawumbe kuthiwa kuphume uMaswanganye kwafa uKim Mvwidi, i-team yabo la bizoconnecta better because I don't wanna lie, lo mjida lo Maswanganye only time ngimbone khona enza into esile egemini ila ade gibela khona phezulu kwebhola abuye lokwehlikile. Ulethe confident kubadlali futhi abadlali yabo aba-attack more because uyenze lento ku-1-0. Mukhumbula kahle isikube ku-1-0 sila ku-80 something. Bayilapho ke sibona khona uMahopa eqhamuka esezoshaya inet yabo, esezoshaya nje ibrace yakhe esuke ebenchini. Nendlela iPolokwane City approach ngakhona le game le bengasiyona indlela yokuzowina yabo, because bebedlala ngama central defending midfielders amaningi. Ukudlala ngaleyo ndlela uzodlala against Orlando Pirates akusiyona indlela yokuzowina, indlela nje yokuzodefenda yabo, defend ipali lakho because bebedlala deep. Ngishilo lento kwabangizwile izolo kade ngishaya live, ngishilo ukuthi iPolokwane City kule game le izodlala deep. Ekudlaleni deep kwayo Orlando Pirates kumele idominate ngabadlali attacking minded yabo. So lawo badlali abazo-add phambili. Ngikushilo futhi ukuthi bangafaka abadlali abajwayele ukudlala vele because bakhathela abadlali. Ubabonile namhlanje abadlali abaningi ade belokhu beya phansi beshawa amajaqamba beshawa ama-cramps. uNdana namhlanje simbonile uthintekile, Siphuchayine nawo uMaswanganye namhlanje simbonile yabo. Leyo nto le izosilimaza kakhulu in the long run because abadlali kumele badlala ama-big games. Sayodlala i-final, we can't always put these players abajwayele ukudlala vele because sesifika kwi-final bazovele bashaya amajaqamba early mase beyalimala abaphuma. Menikhumbula kahle uSibisi ngosikhathi sidlala i-final le Mabhida washaya amajaqamba naye, washaya into kanje washeshe waphuma. Bekumnandi umbona bem-introduce namhlanje because u-introduciwe wathola lawo ma-minutes lawo abuyise yabo i-match fitness. NoMahopa nanibonile uMahopa bafethu, uMahopa uyadlala bafethu. For me, I feel like ucoach Miller introduce more Mahopa egamini, amfake more Mahopa because indlela abaconnecte ngakhona uyena uKim Mvwidi benoMaswanganye, like ubonile lapha uthi umdlali ngempela lwana mfethu. Yebo igoli lesibili liconnectwe kakhulu bafethu angifuqama. So nje overall Orlando Pirates i-unleashile again imob justice. Abalandelayo kumele benze show ukuthi bayodlala ngempela. Yabona nje wasodlala lapha eMlazi, kumele enze show eRichards Bay ukuthi iyo-defend nayo because main defender ilapho khona simnane yakhona. Ningasi-attack bafethu, defendani more, sinifuna ni-defender more.